Linzombe mbukele ekhaya ehlelweni lakho leYozone nihlisene naye ke siyabonga wakadlamini nabakithi ngiyasanza ukuthi ngibavusele lapha entaseshiselweni ninjani lapha esibhowe ninjani embathene ninjani ezibekweni ninjani kagodloza layini konjingela ke ngiyathemba ukuthi bayaphila eshiselweni bese sengedlula ngibavusele lapha elibonjeni emntwandoba ngosiyami ngabe bakahle big band ngosami basalidle futhi mankelenkele bese sizabavusela manzini onkana kanjani kakhoza banzane Fairview ngosiyami logoba ke ngiyathemba ukuthi bayaphila hohola yini banjani ngoyoyo banjani bangonene banjani esibucosini banjani eFanten ngiyathemba ukuthi bayaphila ababukeli emakhaya mina siyabonga kaDlamini ke ngihambisana naye Sima ngiyathemba ukuthi Sima uvela sasethi insambo avusele yina umbukeli ehlelweni lelimnanzi kakhulu Yozone. Angibonga kakhulu mbane ngose angimamukele umbukeli ekhaya ngimamukele ehlelweni leYozone lapho khona lahlalisana khona nathi susela lapha ensimbini yesihlanu lapho kusana khona nathi isihloko sethu lesisuke sibusana naso nako ke ukuthi umbukeli mbane ngose uyazama ukuthi asendele imuvo yakhe ekhaya manje ke kube ngiloko ke ababukela ekhaya ukuthi sisuke sikanza ukuthi akusakhona kale ukuthi kunake ngoba umbukeli tawukhala ngale ekhaya athi awuthi ngizamile ukuthi Phonse sifanele phonselele ngule bakhala abantu bengoso sihleze sikhala ngako lana mbukeli ukuthi sicela manje basibhalele bathi badzinga nabo ukuthi phela bese bayabona laphana siyaveta le movie yabo babone ukuthi vele siyibonile so sicela xolisa kakhulu babukela emakhaya ngathi sikulungisa lokho mbane ngosi Tolunga noma kanjani Sima Asibonga kakhulu ke Sima sibonga kakhulu kuyimbukela ekhaya ngiyathemba umbukela ekhaya soluhlelisene nathi itolo Sima besiteka insaba lengathi ilisicinyana lapho khona besibuka khona kunewesifazane nje lapha uyabhala lapha ka TikTok uthi ke mina bengidayithana nababe loshadile umbuto uthi ke ushadile uyade ukuthi ushadile but uzuyasho ukuthi bengidayithana nobaba loshadile edayithaneni lona ubaba loshadile uthi ke ngazama ukuphusha ukuthi angadi singade singani sakhe ngoba angadi lo mfati wakhe kuthi vele ngikhona sisherisha le ndvodza waphusha ngathi doketa indlela Sima waze wafika esigabeni lapho khona afika athi ke so cela ukuthi manje introduce ekhaya introduce ababe ngoba ukuthi abona ukuthi ufuna ku-introduce introducer wafika esigabeni lapho khona sama introduce kade nanginemisebenzi ethide ngosami avele naye athi yokotita akotita Sima akotita ke kwagcina vele kufelile kumkakhe ukuthi babe sokukhona vele la kahlekisana naye nomunye wangaphandle uganga mbane ngosi ayisiyaganga Sima bayahlekisana nakahlekisana naye wagcina vele kwathikela ngani ngoba nemsebenzi ekhaya nakunemsebenzi bese bayahamba bayohlangana nabahlangana wagatsa ukuthi vele kuyoliwa yabo wathi nakahlangana namehlo wabona ukuthi nange lo mfati wakhe kanzi uyamade vele naye so vele ngayo soyathi wagatsa impi wasuke make wenda nakulokuthiwa budzala wabhefisa umuntu nomdzala ngako wathi ngicela umuntu omdzala wangcono utakuthula wangcono utakuthula nokuthi akhethe budlangdlanga nokuthi akhethe umsindo wakhetha kuthula lo muntu omdzala wanaka tindzaba takhe wanganaki tindzaba talomunye wasetshela kwacethwa vele kwabonakala ukuthi wathi uthi nosinakabhala lapha ngomabhala info vele nje vele ngisho ukuthi composition umkhwemba yabo uthi nakabhala lapho uthi nganothisa ngalendle ngoba uthi yena wafika kucala kunalo make nalomkakhe lebaleni wafika wanothisa ukuthi ngendlela labamukela ngayo labalakhaya kokhombisa ukuthi bayamthanza lo mfati walakhaya then ke wachubeka Sima isiyitekile lenzaba itolo but nje ikakhulu nginaka lokuthi yini isizathu singakwenda ukuthi Sima uchubeke uthi wena ufuna kuba sebudlelwaneni nemuntu lo mati kahle ukuthi phela soshadile I think mbane ngosi Phinze Sima ngakakhlabi yini kwenda ukuthi wena nangabe solabudlelwaneni ukhanze kunemfati ya exista sofise wena ukuthi lo mfati aphume la bese sokungena wena esikhareni sakhe yini lingakwenda lokho awukucabange ukuthi wena ngaba nguwe lokuba kulesimo lesi ngabe vele bangakujabulela yini
I think kungambali imvana ngosi siba nalokuthi ayi babe lapha njengoba sihlala siyiteka lembo mbukele ekhaya kusho ukuthi siye sibuka ukuthi lapha kunemali. Uye nje ungene uthi ayibona lo babe lo ngafola yena ngosami nje wamsala kanjeni ntanginakekela ungathi ukuthi usesemusha kangaka uhlula yena ukuthi manje uhamba uyozama njengabanye bamfana siyathi kona isikhathi namuhla kulikhona ukuthi sithole umsebenzi imvane ngosi but kuningi lo ngazi ukuthi nathi kuvelile umane ukubamba usebenzise kona ukuze ukhona ukuthi uphile. So I think nalokuthi lokunye lokulandzela ukuthi thina sibane ukuthi sithi beva because uyabona ukuthi nanyalo lo mvubo kagatsa in nakafika nje le khaya la cancel la cabanga ukuthi sekakhe khona uve ngazo sinakufika lo muntu omdzala lo mamkhulu la lamphocile la ngathi ukuthi noma nabe alala uthandaza abale athini then akakwathi lokho but uve ngazo sinakafika lebayona ngafika alwise yena why ifanele alwise yena uyamati akamati yabo so sisahlala vele sigathe na info naye ukuthi kumane nje amane angithinza ukuthi lo babe vele sho ukuthi sibheva lo yamike la culeke nami kahle uyabhidlida sisuwa nje stop bhidlida kahle ngikazana amagama lo wakhetha kuthula ubene wakhetha kuthula upenza wakhetha nje naye ise yakhe naye aphenza uyibhala futhi embili tawuchuba ibhala angahluthi la inhloko nje lo sisithatha kubona lokho because sena ugadza ukuthi ufuna ukuthi mina bangishaye ukuze lembothi tobe seyiba yama emake mayengeka because labamba bathi sibabuya kuphi uchanga nje ulidemon nifuna ungena emkhathini awubathi usana babuya kuphi kokhona info enginotisako sima yati nake anake ma side chicks uyabona emadvodza lo mfato lekhaya amhlonipha mbamba kuna le side chick manje ma side chick aye acabanga ukuthi labo babe atobe sakhetha bona kani no sikhathi nawe nje uthi ngisho ungena nje tinkundleni zokuxhumana sima uyatibonela ukuthi vele labo babe nasokuthiwa babekhetha ke nyalo ukhetha abantu into khetha nangu akaqale ngayo nama side chicks vele amademon mfana ngosi because noma ngazi ukuthi uyabala uyacabanga ukuthi ayiphela yabona nyalo labami labangumndeni bayifamily babambene babumbene njenganyalo nje njengoba kungu8 ebusuku noma kungu9 ebusuku sebalele but wena ufuna ukudosa licinga ushaye uva ngasho sona lemvuza la manje abana nasa chick uyabekelwa isikhathi sona ugcina nga7 kushaya abese abasagcini ngemfana ngosi usuke sekafuna kubhidlida ke ngisho kona ngosi mademoni abasinobethe ngani ngani wena ubona ngathi kusuka umvo edengane bona ngekubuka kwakho manje ngosi nanginaso sinayo zama ukuchazela kale ise yakhe la ibhalile lenze lengane uzama lokuchazela ukuthi nami bengithe ukuthi ngifuna aze angisukele yabona lo shothi kube bathathu yamsukela lo mdzala athi uthi uyakhuluma kuyovela nje abiza athondela ukuthi akukhulume nakho batobonane ngaso lihlangana la khaya lendvodza yakhe bese seyibona ngasihlala akamati akagucila nalabo maketala abantu bayisibabona ngathi yabona mabona imvulo lihlata kanti lo mfati nakagucila lapha khala inyembeta akhuluma naNkulunkulu wakhe uqalele uNkulunkulu wakhe amvule amvetela athi wena nje binzi uguqe phasi ikhala kodwa uchuba thula wasi mina ngimthixo ndokulwe mina nakusebenzela mina kwasiyami nomero 760732 nene unisithumelela khona umlayeto kwasiyami siyafisa ukuthi ngichubeke nesithumelele sike sife ukuthi ngibani beka wrong insisi ukuthi angadata umuntu oshade indvodza bey wrong iniyona ukuthi ngasukela umuntu ibe yathi inemkayo ekhaya beka wrong insisi ukuthi angafuna push la make levela akhona emshadweni kungene yena ngokuthi sokufuna ngena yena kumele kuphumele lo munye beka wrong ini ndoko umbuto nje lokho nambukele ekhaya kwamanje sizothi ci lapha ekhefini nasibuye ekhefini noma kanjani so ngene esihlokweni sethu sanamuhla mbukele ekhaya sisibuke Who is this?
Phindze simukele na mbukele ekhaya lokwemukela-ke ngumvana inkosi lephelele edulo kuwo onke amakhosi aphelela phasi ehlelweni iyozona. Eceleni kwami ukhona Sma nabakithi MK. Ngiyathemba ukuthi umbukele ekhaya uyovele into enjalo Sma amukele yena umbukele ekhaya. Angimola kakhulu mvana inkosi umbukele ekhaya ngiyathemba naye sovile isihloko esikhulumisana ngaso idolo mvana inkosi nangabe bekashiyekile. Yes. Kusho kona ukuthi no sibafati nje nangabe ukhona lo umake ngalelo umbukelayo noma ukhona lo yisha lo ngibukele njengamanje ngingusimangele ukuthi ngiyacela manje inkosi yami isicelo uNkulunkulu asiside singabi ukuthi nathi sidaba ngama-victim akusasa ukuthi sidabe sasa sekuthiwa Simangele wangena nalikhaya naliya walibhidlida hayi nothando wangena ngumndeni nanguye wawubhidlida asimane nje sithandaze ukuthi sicela uNkulunkulu amane ale nathi mbane inkosi. Indzaba yemndeni, indzaba yemshado mayihlonishwe bantu bonke. Nabakithi angathi singalikhumula ngitsini ngathi icelela indzaba yemshado mawuhlonishwe bantu bonke. Qala labanikati laba la mshadweni abahloniphe. Nani ngephandle anohloniphe. Base chicks bukani mbonsanga yena bakhodela nini. Asisho ukuthi ukhwaya sikwatiko basive kahle nathi sisangadile uthomba nenkosi sisalungisela kona ukuthi semshadweni base sitifundisa ukuthi sifuna kuyasadi bathi sikhuluma naye umbukele ekhaya naye lo lingana nathi lo yisha manje nenkosi ukuthi sicela amane athi sisahamba nendlela amane kungabi ukuthi uyongena naye ekhaya lakhe ngokuthi bekenda ukuthi naye ukhalisa labanye bambule basikadla ngaphandle ngoba naye lekakhe ekhaya utawukhala naye tambuyela manje utokubuyela beka athi athi make nasakhula kwenda lokwendawo lakini bantu abakho bayokwenda sekuba kuphizeka kakabili so sibaqinisile ayisinola ukuthi basicalekisa but isotha sokusicalekiso leso Simangele ngoba lento nasayindeka futhi into avele uyibona seyidouble ke le nvolele usho sisethi washo ngosami ukuthi no asisho badala bevukuthi niyasicalekisa but nje mina badala vele ngiyakhutha badala asenime kusicalekisa badala seni kusicalekisa lokho Simangele ngamani usho ugcine nje ngokuthi yabona wazi wachube phela amagama apowerful Simangele powerful kakhulu nawo nje usho imvule kanje ukuthi wende lento wendawo yathi ngcono lesikhathi vele ngathi uyambona ukwenda ngasiyahle kahle yabona lesikhathi sewubona ukuthi hayi ngiyabhetha ke nyana ivele usho uqolisa nangumvana usho sengiyacolisa ngojikise emagama akho manje ngisheshe manje uhlambululeke le nto le ungaze ufike lapho khona vele sosimema khona lesicalekiso nabakithi Sma ngiyacela ukuthi sisalo singene esihlokweni sesanamuhla umbukeli somane usogadzele ukuthi ngabe sobe siteka iphintsapa siteka indzaba ke lengathi nayo ithi nje kuba kuphundvuminyana nabakithi nawuthi uyayibuka awu kungendeka kanjani vele kanje but ke kuyabhala ke nalomunye umbukeli lapha social media Sma uthi ke kunana indzaba nayi leseyidumile indzaba le kubonakala ukuthi eceleni kwakonke akavami ukuthi kuphethe kahle Sma nawo ngisiyajola sina Sma nangisijola sina Sma kunemngani wakhe lakanayo ngoba ayishangathi sinothini nkosiyami nabakithi angathi basuke bayapi bangani indzaba yabantu abangithuleni
uyiswa nalena umngane ngacala manje ukuthi babide wena uDane necrew udate idate yokuqala le yaqala besicanya makasicanya bangani bathi ufike ba-check-e nabo semathuba avuleke kangakanani la uyabona le mfana sima uNakazanyana sadatha-ke sesehlukana nasesehlukana ahambe emalanga vele uyabona kulahlekelwane uthi wena kulahlekelwane iphinze fanele na sebayahlangana bona bo bangithi hawu wena awusilo bodate labantu bani hayi ya mani ngiyabona mani bengisolo ngubona yabo kusuke lapho badate bo bangithula bathamato umuntu wakhe uyamada umuntu ukuthi bekadate nami uyabo uma bekade umngane wakho sibengidate nami lo mngane nisesigabeni lengikiso sengufananisa nokuthi senibosisi nami besifazana nami besilisa sengifanisa senibobhuti uyayibona le nto le ngiva ngathi ngikubuka kwami ngisiyabona ngahla mina ngibona ngathi ku-wrong le nto leyo ngoba le nto leyo akugcini lapho simangene kuze kufike nasesigabeni lapho ukuthi kuthinze khanze ukuthi vele sibengadinye siyelemana siyelamana nokulamana ungaze nje ukuthi amanathi kushelele futhi nalapho manje Nkosi na usanda kunaka kahle ubonakala ukuthi uye ukhanze ukuthi lo tosika loyo mngane wami kade ufike angithathe loyo mvu wami noma loyo usisi wami noma loyo bani uyisikhathi mase uyalandelela kahle noma nasebeta kuso batofuna ama blessings sebathi bona sesiva ngathi thina sesingakushada sesicela ukutshela iqiniso lokuthi maye thina Nkosi sami sathi masicala kucabana lapho mhlawumbe besicabene bana Nkosi teacher stabilize silungisa sathi masicabana sisakho kwabangwini khona gijima eteke imoto yontuthuthu naso soyalandzela kahle hle ukhanze ukuthi wafike wakhuluma wakona lapho boss nathi ukhala kwethu sakafika kutshela ukuthi ngiyekele lo muntu Miyelo mvulweni ukabi lona ukuvisa abhlungu lona in ngathi ufuna kongena ubese sovayo sinabe uva ngathi kunenkinga khona I'm there for you ngikhona nginawe uyafuna siphume out in ngiphume out lapha mhlawumbe sendishaya lawo ma trains endana ama percent sendikhanze sendivuka kuseni kanye bana Nkosi nanivuka kuseni futhi kucale kwala kwacajana kwakithi lokusikade ube like sibala sale sishaya sedulo akusanenza bakasekho mosase wevu Elifisa kasakusazi. Konke lokhala ngabe usibeka kuhlupha ngakho mina ngeke usukubone la kimi. Jo. Bukele khaya number 76073020 ngosiyami nabakithi into ophonisa khona sivivane nawe ungasithumela SMS ungathumela ke naka WhatsApp sike sive ukuthi uthini wakakho umufo lenza balena vele kufuni ukudzingekile okay sima lana ngimuphi lo mbona uthi u-wrong wena emkhasisini walabantu labangithu ngimuphi lo wrong Okay, I think mina angaba nekuthi ngeke kwangcondo ngaba nekuthi eshilobhulu lwami ubese so taxis wami ku friend yami afika waba nekuthi like sekunenkinga lana simali so yabona waza amakhala kuyi ngiva ngathi mina umngane wami sokangibethrayile because akasina ngabe lo partner wami ufuna ukuthi athi kuye ngiva ngathi uthina vele ngakukhethela wena kadzeni nanganguye lokuya kimi amanike azama ukuthi amtshele ukuthi hayibo angeke phela uyangisisi wami noma ke azama ukubuya kimi angitshela ukuthi phela abantu sokhala uthi ngene ngidathi mina ke emthathe wadingani athole le mvumo before atoyicela nabasafuna sebeva ngathi bona blessings so fresh that senda kuniketa lapho wayengazange utekimi ufuna utshe ukuthi nami ngiva ngazi ukuthi mani sekunala imvelo devil uphako la kimi naye mani Nkosi yami ngithanda into avele ngithi thatha lo mvu nami sengigrand uyabona award even though ngathi kazi vele mhlawumbe siyathi mina Nkosi na ukuthi ngento engabe ngenze ngikusho because ngento vele ukuthi kube nale space kanze vele nisathandanahlitho sesebhlungu sinalo bantu simangelele ngunotice la abakafami kwehlukaniswa sabasathandana bantu behlukaniswa ukuthi abasabonisani ngasolini uyabo manje ke wena nasochamuka nje songena vele nawo soshela infombi libo bathi ungumngane wami angathi ngikhala kuko konke bengutshela konke ukuthi kwentekalani uhle ungadvise ngalesinye isikhathi usho ukuthi lama advice ngalesinye isikhathi bonika wona vele bekendele ukuthi utoshona utokhona kahle ukuthi ungene sima I think ile mvela mina Nkosi vele akusiyimvelo kahle lengasizama ukuthi siyibuke kona bayawenda vele abobhula isikhathini esiningi uvathi hayi umngane wakho sekwendeka ini afuna ukujwayela umbona usabona indlela la kujwayela ngayo lo khona imvelo afuna ke vele banako lokukhohlwa abantu abafuna bakhaza ukuthi okay nawo banayini weakness vele kuthi nabo neside labo nje leli week for ukuthi for imfombatani noma ngabe angibona mina ngeke aze angibone njengemngane wemvu wakhe
You understand? But angibona nje ngiyambona ukuthi hayi phela noma ngiyamzini sengiyamada umngane wakhe but ngabe yena. Yabona? Manje bavuna nje labanye kahle kahle I think kuba nokuthi ufuna uhlala phansi utitshele nje ukuthi phela mina inhliziyo yami yathi ifuna nanguye angizange ngifuna lo. So bese uyabuka ukuthi nangathi ngithisa nothando nasimangele ngibahlanganise vele nje sengakhipha boom. Sebacabanisa laba. Yabona. Kucabanisa Ubale lokuchaza kusho sekwasa mina ngino girlfriend nokumboni. Nje. Shothi nje wena awungibona unenzaba nami actually. Nato ya kumngane wami wayengakabe somane uyofuna elisoye. Sure. Ngiva ngasho subeka vele lo mvula vele nje anganenzaba nawe mfana because wathi kahle uta discover wena. Futhi lo discover ukuthi uyakhala uma wena nje senakanenzaba nalo. Also nje kusisima vele kuze kufike lesigaba leso ukuthi vele sibayathatha abathanzananga ini before. Vele ngikuthi lo ngakuva vele tethela ukuthi wathi nani vele nikwenda nine behind my back nengadi. Uyabona? Shothi nani vele nikwenda because tatshana ukuthi wena unganambe nge uteke ime wesende bo sleep over kube nabo phansi kube nabo in. Athi semana kwase ngabe sekubuya timbethi iningi ukuthi shothi mangisina ngiphuma ngesitolo. Mhlambe ngisinabanye kanjanja nabo kube nokuthi shothi nekatsi and nangathi uthi uyalandzela into kaza ukuthi vele batajethi ikatsi. Tajethi uyakhumbula khani nocabana nini. Wait again. Vele khwale sakwenda. But from lapho kwase bakhona na info nayo. Lokho kuveta ukuthi ke mbukele ekhaya asigweme ukuthi phela ngifa ngathi ku out ukuthi involve kakhulu umngane wakho ebudlelwaneni. Budlelwane bakho nemngane wakho abuye bodvana. Manje shana so manje uyibona le info le. Yebo budlelwane basekhaya abube bodvana. Nangabe nje mina sengithi ngiyakushela intombi yami noma ngiyadate intombi yami. Ngithambele ngedwana. Yabo ngaleyo ndlela kutoba ncane lokuthi angamani amadi agcina ngimade esithombeni akumele ngigcina ngimade esithombeni utomati lo muntu nase ngiyoshada naye manje kuwuthi mana Nkosi kube ngekutendela kwethu besingakwenda lokushow manje ke na ukuthi insaba idibani bani badibani take nje sisiyahamba ngosamize siphume out lapha edolobheni esihlangana obvious uthi masihlangana utangibuta ukuthi hawu simangele ngabe sengibane ngihamba naye ngeke phela bese ngithi nami ngumngane okay but lokho ngaba nendlela nami lemnazi into awusho ngayo ukuthi hayi phela nguye leyo sengikutshela ngayo yabo but kungcono of God yebo sima yathi thi lenfo lengivangasi mina igcina ibangela lokho ukuthi vele lo muntu agcine evangathi sika ngamshela nokumshela kunesikhathi lo muntu lesikhathi khazi kuba siba nesikhathi sikanye kanye sisi kakhulu uyayibona nje mina Nkosi ukuthi umngane nami angabe close because esiganeni sami yes wathi mina yabona ngingamvumela ukuthi ababe ngaleyo ndlela leyo ke ufuna bese sozama ukuavoid lo manje thina sikhona ukuavoid ngalokuthi basinabathinyelo siphuma siya kuphi kuphi asambe umngane nami nomuntu leyo khanza ukuthi sekuzefika esigabeni mina sima uthi ngindlela into ohaga ngayo singani sami ngifana sokutoze kufanana uyayibona lento leyo nabe mina ngifike ngimhage wena prof kumchawule straight or ezivele kuphamisela nesandla kube ngiloko smart lento lena ngiva ngathi ngiyo lele gcina ebhebhetela eve ngathi yathi ngizithi nangimhaga ngeva ngathi kune comfort lengconywana kuye uyabo kulomngane wakhe ngiva ngathi une comfort engcono kunayo so itayele le yakamveli comfort uyabo so tova ngathi ayisasingcono ngase Valencia so tova ngathi ayinayike le ngcono develop my feelings smart emva ngaloko vele labantu nangabe sokathola lithuba ukuthi sebekeva vele ukuthi sengesesehlukene kube lula vele ukuthi labantu laba i-connection ibe fast yabo ngiva ngathi mina aseyime lento yokuthi nayo to ukuthi wena uyayiziganini sakho soya nebangani bayapi ngifundza lenye ipost itolo ukuthi abafuni mina Nkosi nabo lokusala ovese bakutshela ingane of last betrayer wena khani siyabonga ngekho empilweni yakho wena besiba nawe namhla kwasawuthola yes ukhona siyabonga vele nasongcono phela emane Nkosi kusana shaya ishaye ube like this is my best friend yabo ngeke nami ngize ngimende kanje but umkhani ngeke so thole asekucabanga ngeke ish nevela ndo kasikade bese angathi semane Nkosi sicabanga kanjani sine angathi sicabanga kanjani sine sicabanga sekutonakala mbane Nkosi sekuvele sekonakele khandi ingcobo futhi ibuye because nangafuna uqala uyicabanga ngakucaleni uba sinesibonalo ukuthi nje one thing ngasinangabe vele nje umngane nami asho athi mina vele angisamnike isikhathi sami cause sengifole bami masende khanza ngathi ngcono mina ushayela nayo unayo imumva wakhe but anginike isikhathi yabo ngiva ngathi uthi mina
why do I have to choose Siyabonga but ngisolo nina nang ngisolo ngiphila naye sonke lesikhathi lesi uyabona but lento nekade automatically sima ngiyothi siba sikade sure ngidasinele umnibukelo umsethe ekhaya uya anakazama ukuthi angibesise kahle uyakhola ukunika ukuthi thina siye sikujabulele ukuchuza labo partner befu over abangani befu Mbukele ekhaya kanjalo ke nabakisi siteka nantsaba mbukele ekhaya sibuka ukuthi ke vele kukahle ukuthi i-ex yakho ingadate umngani wakho ngoma idate loyo vele umuntu lobonakala ukuthi umbhuti wakho ngoma sihlobo sakho bekade lo muntu nangabe athi angisiva sizathu sokuthi angachubeka kanjani akwende lokho sima isikhathi sivele sicoloshile ngingade ukuthi angathini amagama akho kusona nongambalisa kakhulu umbukele ekhaya mina ngosingisho ngithi kona ukuthi lesingakwenda lo mhlobo sesiphila kuwo sesivele sekuvele konakele manje Nkosi nangabe vele nje ungakathembeki kupartner wakho vele isidabule sibone ukuthi ukathembeki but nawe uthi ifisele wena ukuthi lo muntu ngifuna ukuphila naye mina ngingambisi kuhlungu because enhlitweni yami ukhona ukuthi futhi ngiyamthanda so angafisi ukumbona akhaliswa noma ke ngimi angamana akhalisa ukuthi ke nginabo etinye things ezivele but I mina so mina Nkosi ngicela nje kakhulu ukuthi nangabe sathandana sibambane nethambeni Kevakala sibonga kakhulu kuye esimangeni sibonga khona kwembukele ekhaya ngathemba umbukele khona la kacoshile mina ngisiyabonga kahle mina ngingasho nje ukuthi akwehlukaniswe insaba nangabe kungumngani kungabe kungubhudi ngabe kusihlobo nabe kusingane salokuba nalomkhathi bonakala ukuthi isingane sabani nangabe vele noyana yonke nibhusa kuyogcina konakele umbukele ekhaya azame ukugwema lokho ngaleyo ndlela ke sekhona ukuthi sikuvikele lento le bese siyendeke egcineni ngoba ukhanza ukuthi nalo ubudlelwane balomngani benu lokhanza ukuthi gcine ngakaphumelele ngokuthi khona lisobamba inhlitiyo khona lo vacuum actually ukuthi awukani lapha vele kaze bacala bangibetray vele empilweni benda ngathi le ndivuka namhlanje kaze kani ngencivile bokucala ngaleso sikhathi umbukele ekhaya ngawo ngithi ke asikugwemeni ngathi tonke indlela mina ngisebonga kahle mina sinake simangele bakasithole sizinisale kahle nibe nobuya lokuhle enhlelweni lantselayo